تماشاوان هجاج ده حکم در باسی دیاربکر بن سروک گشتی پارتیا سوسیالیست او کردستان پسک بایرام بوزیل میوانی منه سلاف که bayram داویترین هفته نامه گمک سکری داویترین هفته نامه گمک سکری کنگرات پسک خلاص بو نهاجی امریسر کنگریا پارتیا دموکراتا کردستانی با عقفن کنگره که دم گلک هستیار دکک bayram جبو هریما کردستانی جبو کردستانی بگشتی جبو عراقی جبو نافچه حتی جبو آسان آبنتویجی نرخاندن آتل سر بگرم کرد بله سپاس کم به وسیله و اجاره کردن پیروزبایی و پیشکش ریوبره پدکی سرک برزانی و اندام و دلگاسیون پدکی دکم و هیویدارم اف کنگره هم جبو پدکی و هم جبو گل کردستان بریارین مهم بگره و انجام بده وکی وجی دیار کر لهرمه جی و لدنیای جی دا اصل خدا گوهرین بازن دخومن وکو زانن پشت داگر کرنا اوکراینیه جی آلیه روسیه و دنیا جاری کدن و گریا شر سار و دو آلی لهم بر هف توش بون روجاوا امریکا اروپا کانادا استرالیا ژاپنیا لهم بر روسیه امبارگویان جیب جیت کن و تخازن روسیه دور پیش بکن و روسیا جی به آلیگری خواه دولت نزدیک خواه وک چین هندستان و جارجاران جی به پشکریا ترکیه تخازه به گاز و پترول برسی و روجاوا بده و ev iklim tabi enjam bewiyen pozitif jî negatif jî hene ji bo Kurdan iklimê wisa da yani dûcemserî iklima dûcemserî da şerê sar da salê berê jî em zanin pir caran meselên herêmî wek meselên Kurd di siya şerê sar da dimînin û li dûrê çav dimînin yani ev ihtimalekî biçûk be jî heye pêşe rojê da وقتا دنیا هیزن مزن ور روبروی هف مثلا هرمی مثلا وکی نتوی کم نتوی تکیه خالا دودو خالا سیسیان لی آلیدن کردستان لسر دریای پترول و انرژی و امبیجن جیهان دا روجهلات ناوین دا جیه که استراتژیک جیه که خواهیه و ابجی دکاره جوو کردستان به فرسند کشبر کو پشت اف بکارانینا انرژی و گازه لهمبر روج آواج آلی روسیه به وک چک کردستان دکاره به وک دریک دکاره به وک امبیجن نفسک جبو روج آواج بو اروپایان و امریکایی كد بيرم دوی گر ام ویرگوله کی دینن لبر از دو خواستم yani وی مجارا گوته گرتی دست نها مثلا سرکفتنا پیشمرگه لهمبری داعش ناوی پیشمرگه دوی پروسیا سالین داوید اولیه آشتیا گوله حریما کردستانی هی اولیا استابیلیتیا د حریما کردستانی دهی گلو اف یک جهن در فتان جبو کوپده کشی پارتیا دموکراتا کردستانی رول کوید وان سرکفتنان همو کان دهیا اف یک جی نابی بنمای کو پرسا کرد چارەسەریya پرسا کرد زیدتر دەربکەوە پیش گەر دوێ دەربارەی دەژی تو بێژی وەم داوام بشك يعني بكرتي مجي عيني تسير قوتانا وزوتر بحثا في مسألة كر ام دبينن كو روجهلاتا نابين ستاتوكا كو سالبري آبابوه بربش تيكچوني بچه قيران هي لهنا اب قيران نگشتي انجامك حتى تيغوتن كو عراق وسوريا دي غور ليتراتورا نتويدا دولت تيكچونه يعني تيكچويك هي لهنا سروبركرنك هنا استقرارك پيك ناتيه و پشت به استقراری پشت به سروبرکردن هزانن
ام بجر خطریه که وکی داعش دست بکر و هیجی او خطر بردوامه لقاده سوریه جی لقاده عراق جی حتی جبو ترکیه جی حتی جبو ایران جی و بچاوی خوشی دید که دشکستنا داعش دا پیشمرگه و بسرانسر روجانات ناوی دا کرد روله که پیشنگ روله که کارگر نیستن به صدان هزاران شهیدان خوینا خوریتن و به هوای کردان تنه خود نپارسن کردان دا اصل خود هم استقرار روجانات ناوین و هم جی استقرار روجاوا اروپای امریکا جی پاراستن اگر اف بر خودانا پیشمرگه برگریه پیشمرگه نبانا او خطریه که روجانات ناوین دا سوریه عراق دا امبیجن رودا روجا دبی لأوروپا يبون حتى مديد كو امبيجن داعش تاني عراق و سوريا دا جلك نونرو عسكريين أوروبيين نكشت دا عين وقت دا لأوروبا جلك امبيجن بمبتقان و تشتدان بصدان هزاران سویل کشتن يعني باستقراري پیدا کرد جبر ویه که رولا کردان رو جهلاتا ناویدا و رولا پیشمرگه و طایبتیجی رولا کک مسعود برزانی رولی که پر مهمه اگر دنیا دخوازه روجهلاتا ناوین هم جبو خواه هم جبو دنیا نبه مرکزا به استقراری شر و پفچونه لازمه امریکا و اروپا و دنیا دست بابجا روجهلاتا ناوین دست کردان خورد بکه پشکریاوان بکه داکو بکه بکار به استابیلیزاسیون بکار به استقرار روجهلاتا ناوین دا آبا ببه او جی به صافی کرده پرسا کرد در باست به او جی ریز گرتن مافی نتوی دموکراتیک یه کردان و کردستانی در باست به و بقناعت من چاره سریا پرسا کرد نه وک مسئله که همانیت و انسانی وک مسئله که ژئوپلیتیک چاره سری فرض که لسر دنیای که bayram کنگره پارتیا دموکراتا کردستانی کو پارتیا دموکراتا کردستانی جی وکی ناسنامه وکی پارتیا کی نتوی دموکراتیک تیناس کرن باندورا وی دوی چرچوی دل دوزا بزاوا نتوی دموکراتیک آ کردستانی ل پارچی اندنین کردستانی جی تچاواد بینی طایبتی جیل باکر پر عشکره ام دبینن و دنیا جی اویا دبینه ایرو دستکفتین هرما کردستان نه تنه دستکفتی هرما کردستان نه جبو سراسر کردستان و تمام کرد دنیا جی هیویه جی ستاره و جی استقرار yani اویا تشتکی عشکره مثلا از شاهد وی کیمه کو سال 2000 پنج شش ده سیزدان دا وطن ترکیه اردوغان گوت کو پرسا کت هی و از خوازه وی مسئله وقت پرسا خود صافی بکن و وطن 2009 دا پیواجوی ویبونی دست پیکر و وطن 2013 دا پیواجوی چاره سری دست پیکر یک جه دستکفتی هریما کردستان بون yani ev destکفتی ev kazanç Türkiye mecbur tıkırın ku siyaseta hoya Kürt bu görüne Adı duan aynı vaxtda carci emzanı ku duan pevajoya çareseriye da vebune da rastarast bandora brez Mesut Barzani u Neşirvat Barzani hebun u her vaha sağiyetiya xoda Mam Celal hebun yani wanji tarafan teşvik kırın jbo lehvatine jbo ku neziki hebin jbo ku şeru pevçude davi binin emzanı ku brez Mesut Barzani 2004'dan da لدهو که باورد کم نهولانی بون دو جاران مثلا انا کسی پیاده هانی با هفج بو کو تفاق کرد لسوریه چه ببه و کرد بکاربن فرسند پیشیا خو استفاده بکن yani رولا قدپه و تایبتیجی رولا برز مسعود برزانی و نشیوان برزانی عشکره دوان پیواجویا دا قناعتا من اوه سبه دوست به پیشده می دا دبا Türkiye'de cari kedin embejin havlin aşitiye havlin çareseri dest peyken aliye Kürt başur bitaybetici PDK u tevhizin başur dikare rolü ki ereni blazin jiber ku ev edi aktörü ki nav devletine edi graniye ki on heye abori siyasi u diplomasi u bibene emi hezin heremi Türkiye'de ji hasabı wantıkın her çıkaz car caran be hamle xwe zrarê bazin bidin wan jî
كي بايرم نها وكي كو تكرم كري نها مثلا دوزا نتوعي ديمقراطيك لباشوري كردستاني يعني بقشتي او بوتنسيال در دورا پدکل در دورا پارتیا دموکراتا کردستانی کم بویا لباکوری کردستانی جی هن حولدان هنن کو پوتنسیلان اتویی دموکراتیک دی چرچویا ناونده که یانجی هفکاریه که یانجی بریه که جبهه که ده وکی نمونه وکی انجمنان اجتماعی کردستانی yani çerçeveye ki usada formatı ki usada لباکوری کردستانی جی نتوی دموکراتین کردنیزی که هفدو ببین تک بایرم بوزل دوی درباره دگر yani سکنات نرخاندن و حلوه سواجی بگرم بله دو سه سال حول ما بفیاوه هنه حزد کند خوازن باکور برای که کردی نافچه که کردی ناونشانی که کردی آوا ببه ev çend aliyan ve havcedariye yek je jbo morale millete Kurd maneviyeta millete Kurd li ser piyan be zindî be ji ber kuvan salê paşîn li ser var êrîş û tadeyan gelek maneviyat û moral civatê zayıf ve ji bo wî carek lazim be ji ber ku baweriya Kurd baweriya azadiyê li ser xwe bimîne adı wan em dibînin ku Türkiye'de lêgerîn hene حول جوهرين هنا بوتنسيال جوهرين هي ده أصل خدا يعني اقتدار وسياسة هي تدابا قيران كبر عالي داية يعني هم آبوري هم سياسي هم دبلوماتيك هم جواكي و بيشيا ما لتركيا هل بجارتنا كان كو احتمال حكومة بجوهري يعني حكومة النو پیدا ببن ببيا بغريداي نقاشين سيستما سروكارتي هنا كو evji yek alozi ke mazne Türkiye u bürya ve greday nikaşın desturi ke nu hene ku nuha AKP jbo wina be hawldane daye ev her çıkaz hawle ke guartne ke tamavi tabayi ne beji u ayırıcı mesela Kürt bi qanaata min bi emi germiya xwe bi emi graniya xwe roje ve daye carji her çıkaz iktidarji u hani ali muhalefeti çavê xwe ji vê meselê ra bigirin jî mesele tikeli yani herkes hayjê heye ku ev qeyrana ku nû hat qewê sebebê wê ew şer û pevçûna dijî ku ev siyaseta li ser înkarê ye ev siyaseta dûrbûna ji demokrasîbûnê otorîterîzmê ye ji ber vê yekê bo ku ev guhartina pêşedemê da leha menfaata Kurdan da be û leha menfaata Kurdan da biguhore دوی کرد طرف بن لسر هف بن بدور برنامه که bu داخلی به پیواژه ببن یک دنگ بن برنامه وان زلال به کو بکار بن داخواز خو بکن هاج اقدار ها مخالفت سبکی ته سری بلا به سری دوی امجورا اشکرا بیجن کو حتی هون داخواز کردان جیبجی نکن حتی هون مثلا کرد د قاده سیاست د بریا اشتیانه صافی نکن جبو ترکیه جی آزادی تنهیه راحتی تنهیه استقرار تنهیه حضور تنهیه دوی راستی اوسایه دوی اویان به دنگی که بلند بیجن و اموان قانه بکن که صافی کرنا مثلا کرد به منفعت ترکان دا یجی yani peyve ki rahmetli Özal hebun digoten kazan yani her du ali embusa tiştek bejin ku her du alici kazanç ku ne kazanca kurdan zarara tırkan da be yani demokrasiyi de kes ondan nake siyaset aşitiyi de kes ondan nake ve em aliye Türkan hatta desme be kanat kın dostu kurdan zedep kın ev siyaseta ser şeru pevçune deşifre kın nişane vambdın ku evji dibine le zedetel nişane vambdın ku ve mesela hasara Türkiye'ci zarara Türkiye'ci yani şeru pevçun tu menfaati ki Türkan ratine kuştuna kurdan menfaati ki Türkan ratine evji dinava birşihtiye da evji nava khazaniye da digevzin و هر وساد في ام كرد دنيا راجل مسألة بيجن قناعة من ميرنا من أبك وكيك جمال إيرو دنيا دا تو مسألة تاني مسألة نافخينه مسألة كرجي داخل مسألة كرجي تيدا إيرو هر مسألة كي نافخي دا عين وقت دا مسألة كي ناف دولتية أمريكا جردونية
و امزانن کو ایدی مسئله نافخوی و گردونی کتنه نابه هم ابجی نشان داده کو تو مسئله که به پیشگیری جبو به مداخله هیز نافدولتی جماعت نافدولتی صافی نابه جبر به یکی دوی ام حول دیپلماسی زیاده تر بکن دا کو ام بیجن هیز نافدولتی جی جبو صافی کرنا پرسا کرد انسیاتیو بگرن و ام بوان نشان بدن کو صافی کرنا پرسا کرد جی هم منفعت ترکیه و هم جی منفعت هیز دموکرات و اشتغاز نافدولتیه که برام دوی چرچوه او بینی کوت خیز کری دگو ام بگرنه دستا گر لترکیه داخوازه که گوهرینی داخوازه که چاره سری حبیج بو پرسکری کن و پتانسیلی که برفرهشی وکی کوت دست نشان کری خویاد کش بوی ویکی و گو گر تفگرا سیویل دموکراتیک یا کرد باکوری کردستانی سازین سیویل دموکراتیک این باکوری کردستانی ریخسنین نتویی دموکراتیک این باکوری کردستانی مرکزه که دینن الگورا باوریات رولا جناب سروک برزانی ده وی پروسه کی وسا ده دکاره چه باکک بایرام بله یا اوک من دست نشان کر نمونین سالن 2005 و 16 او حولین حکمت AKP جبو گوهارتنی و رفورمان و چارەسەریya پرسا کوردا چەوا ڕۆلا برێز بەرزانی هەبوون سبە ڕۆژێژی پێشەدەمێدا jî dikare bibe yani em Kurd divê em karên hêzên xêrxwaziyê Tirkan hêsantir bikin hêzên tarafên çareseriya pırsa Kurd hêsan bikin em nîşanê dunyayê û aliyê Tirkan jî bidin ku Kurd cudaxwazinin, Kurd şerxwazinin, Kurd naxwazin zirarê bidin tu kesî tenê doza milletê xwe dozekê rewa dimeşînin û nîşanê dunyayê û bi taybetî jî Tirkan bidin ku zêdetir ama bi hêzek merkezî bi hêzekê em bêjin xurt nîşan bidin ku menfaata çareserkirina pirsa Kurd û demokratîkbûna Tirkiyê nêzîkê heve bi hev re ye دویم نقطه دا باور دکم هیزن دربه یعنی یکجیک و هیز دربه قدپ PDK tabi alig bir heze ki derbe ama alig ve heze navxoyi jber ku heze ki Kurd Kurdistaniye dikarın rolün erini blazin dikarın teşvik bıkın hem dikarın Kurdu Ali Kurdan teşvik bıkın bu kuvarın ba hem Ali hem Ali Türkan dikarın teşvik bıkın yani heze ku havcebe müdahale ve işi bıkın وان تشویق کن یعنی ابیاد بکو یکی اروپایی به ابیاد بکو هیزن ملت یکبوی به وکیدن جبوه یکی ام رولا هرما کردستانی و بطایبتی جی رولا کک مسعود برزانی وک بری وک پیواجویا روجاوا کردستان سوریه داجی ام چوان مهم ببینن ام پیشدم داجی باورن کود کارن رولی کی اصابل ایزن Spasiyet kim که bayram bozuyor سروکی گشته پارتیا سوسیالیست کردستانی PSK Diyarbakır'ı meyvanı.